ट्रैक्टर से का बिना चलने लेवा हां भाई शक्कर वाला ही चला बनाए थे मैं तो कहीं कहां पहुंची बाबा मेरा आमिर बलोच मामा कितना है मामा बहुत तेज है मामा ढेर ढेर रिकॉर्ड ही बिल्कुल रिकॉर्ड ही नहीं इरके आमिर करे ही ना तकरीबन 50 साल रिकॉर्ड है जिगरी गेंद जिगरी ए बिल्कुल तालर यख लगाना की कर नडी सी अलमगिया शरीफ सा बिल्कुल चिटियल मैदान को की कर नडी सी ना यात्रा ले कोठे दा हाल बिलाल अता कसरानी यात्रा ले कोठे के रहन भाई यात्रा ले कोठे क्या ना हां चाचा यात्रा ले कोठे हैं गाना थी रोई था दे पता नहीं यार बिया छुआ रहे होगे पुछदा पिया जो यात्रा ले कोठे किथा ते देखो ए वाह वाह यार गाना है ये छोले नीचे साथ यार गंजा और का तप्पू गंजा और का मिट्टी अच्छा लगा यार का मिट्टी अच्छा लगा है उबे रहते पानी चढ़िया खड़े क्या जितना कोठे होंदे हैं लखानी वाले राह कने पानी हाँ यार उबे राह नाल पानी बूंबला पानी चलदा पे उबे राह नाल ए देख सामने शफकतुल्ला ओए तवेर की तस्वीर है नहीं हाँ यार उबे रात है बिल्कुल पानी चढ़िया खड़े बराबर उठा बूमला पानी चलता पाए अल्लाह पाक माफ करे अल्लाह पाक हर कहीं को अपने अमान च रखे बहुत तूफानी खतरनाक न है इतना मर का देखो इतना किकर जंगल आई बिल्कुल में जंगल आई जो बंदा दिसदा नहीं हूँ इतना कितना ही ना निशान किकर का कहानी सारे डे गन कितने फुट है असमतुल्ला फुट मोटी में समझ भी के 5 फुट तक है 5 फुट तक है अमान यार वाकई हूँ नजर दा पे बिलाल अता कसरानी हाँ यार पूछा था फगा
یہ آگو شدال تاں پار کاکا یاترا لے کوٹھے دے پیچھے یکھی ادھروں پیچھے دا اوبے راہ تے پانی جڑیا کھڑے جتنا کوٹھے ہوندے ہیں ہاں اتلے پہ لکھانی والے راہ کنے پانی اتنا چڑیا کھڑے یار اتھا برابر تھے کھڑے پانی پار تک بالکل سارے تو بچے آئے بیٹھے نوا دے ایسا کریں گانے تھے ساڈے ہی میں جو سمجھ کیا دے پے ہو سارے جے بزرگ آئے بیٹھے نا وہ آدھے ساری تاریخی جیسا ایلی نہ کہانی نہیں تھی ہاں مرکا سن سونا اسا نشان کہانی نہیں تھی 35 فٹ ہوگا ہاں یار بہوں بلا پانی ہے بے وزنہ با فٹ کے حساب اتنا یار اتنا وڈے وڈے ککر ہوندے ہیں وڈے وڈے او ہن اتنا کش ملیا میٹ ہے بالکل چٹیل میدان ہے میں چسمے تھوڑی دن کاچ لئی میں ایک سیکنڈ میں دور نہیں تھی پہلا تو رنگ نکل یار بہوں ریکارڈنگ ہے ہوں تو اگوں قدرائی میں نال کے تھی کے لکھیں دے پائیں بالکل تل دا کتھائیں بھی ایویں جیسا میں خالی کہانی اللہ پہلے دیکھ کتھائیں اتنے تک آئے پانی اتنا اتے جڑے ہوں تھوڑا جی میں فرق تھا ویسے ہوں ہی برابر کھڑے یہ دیکھ سوئے یار اتنا آدھی جگہ جتنا پہلے گنگلا پانی چلدا ہے اتنا ٹریکٹر جو کھڑا ہوا ٹریکٹر دسدا نہیں ولا اوندے اتلو جڑے یہ گوگل ہے نو گوگل کشی نہیں اتنا ہی میں جو سمجھ ہو سنگت ہو پھر گئے مزے آفے یار کیمرہ ہل رہا ہے یار بس قطرہ میں سفر کرنے پیسے اگت تو رکھیں دے پیسے ہوں نہ ہلیں دے کیمرہ کھنجا ہاں ادھر ایک برابر ہے پروپار تاکہ پانی پانی ہے کتھائیں بھی ہے اگر ایک دے ادھر آپ تھر گلا جا پوچھے اڑار دس دے دیوان شکی نے گوگل کی والی تک کشی نہ دے ہمنا کی کاران ڈال پچا دی یار کہیں دی گھنٹی آ گئی ہے کیا کرنا کھانا گھنٹی تو میں نے کہا کہ ایرکو خاطر میں لے چلا گیا شیشہ اللہ مرکا پہلے اتھان پانی پہنچے ہوں تھوڑا جی میں وقفہ تھی گئے ممتا یہ دیکھیں دیا دیکھیں دیا یہ آڑ تو پڑ دیکھیں ٹوٹتی ہاں دوڑتے گی اچھا بھیجو دیکھو سہیں اے پار پانی پانی ہے جہاں مرکا میں قطرہ چوٹی دے میں دے پہ تو بلا نظارہ دکھیں دے نال گئے یہ دیکھ نہیں باتیں ماتے نے گھنٹے کھدے گا پہ ماشتا جو ہوں مات پھگائیں ماتے شیر پھگائیں دیدی گا تھا چکھا ہے رسنا میں نے آگا یہ کون سا ضلع تحصیل ہے اے صحیح تحصیل توسا شریف ضلع ڈی جی خان شہر بہوا رود کوئی ہے حافظ محمد رشید یہ نال سارے مگر تو یہ جہلی بستیاں دا اے میں سمے کھڈ بوزدار پانی جو ٹپدا پے کھڈ بوزدار سنے ہو یا نا ہاں منو چکر میں پورا کر رہا میرے لے نمبر دی ویس نا ہلو ماں خاصے لئی وچ چل رہا کبے تو نمبر نہیں دیا آو چیتی نہ لئی وچ چل رہا ویوستہ ماترو نمبر جا کال کھدا آو
قسم ہے نا نا اللہ سیرو یا ٹپا ہونے لی